जय जगन्नाथ समस्त को आपन देह केमती अच्छी सब भलरे अच्छी तो आउ जगन्नाथ आपन देह को सब भल रखु मुझे डाकुची आपण मैंने वीडियो तो जानी सारे कौन करी कौन ना थंबनेल देखी जानी सारे कमेंट रिप्लाई देवी आउ थे भी सुधा कहीदे आज समस्त जी कमेंट सर्च नहीं सॉरी तो तार सब आज रिप्लाई दबा और देखा सब कौन कौन कमेंट पूरा अजब अजब कमेंट देखा कौन कौन हाँ पार्टी खोल पार्टी खोल अच्छा हो कौन कहते देखिए मुझे स्क्रीन में भी लगेदेवी सब कमेंट कि मुझे पढ़ुची आप देखो बाहर करिए कौन कौन कमेंट मो फोन में चार्ज है 100% अच्छी स्विच ऑफ से फोन यूज करिए तो कमेंट आम स्टूडियो देखिए यूट्यूब चेक करिए सब कमेंट देखिए आम देखिए कौ कमेंट कहले जोटा 10 मिलियन जाइए आप 10 मिलियन जाइए अरे आम से ही देखा कौन पाई से कमेंट आसो देखनी सब कमेंट गुटा पढ़ी सब मैंने बहुत कमेंट मिलती सब कि फास्ट से पढ़ा सब कौन कमेंट देते बहुत कमेंट आसे देखिए से कौन कौन देते किए कौन कह तो कौन 10 मिलियन से कही 10 मिलियन अरे भाई मो बहुत बड़ ना कौन कौच से आम बहुत बड़ सत कथा पाइगला 10 मिलियन तो ये वीडियो देखी थी तो ए भाई चामी प्लेट केते ए छोरी बोलला ए ड्रेस भी पिंतला खाली मोर ड्रेस रा चेंज हो जाई तो तार कमेंट देखिबा 121 टा कमेंट आछि तो तार पढिबा में सब कोन आछि मो अपन स्क्रीन में देखिए देबी स्क्रीन में शो करिवो तो फास्ट अर्नज कवर 3 छाड़ किए केते कौन माने देइछि केबेकार डेट सेटा पढ़ियानी खाली ना पढ़ी कमेंट कंडीजन ना पढ़िया अर्नज कवर सॉरी भाई जदि ना मुझे भूल पढ़ुथी जदि से मैंने वीडियो देखुवे तो क्षमा करदेवे गर्ल वॉइस ग्रैंड मदर झीर वॉइस ग्रैंड मदर लिखी अर्नज कवर तुम वॉइसटा टी बाहर कल हेलो ग्रैंड मदर अच्छा ठीक है सही टाइप रो कथाटा कहलो ए भाई चाउमिन प्लेट देबे अरे कोइला कैरेक्टर को अरे सी जे अनुज भाई हमर कहिले ताको टी को ग्रैंड मदर सही टाइप रो टी वॉइस टा बाहर करो हां बुढ़ी कथा का बुढ़ी वाला कथा कहबो ना तापर लिखचंदी आदित्य गेमिंग CI4W ओके आजिकालिका झील मानक एमती हवा कथा थैंक यू झील मानक एमती हवा कथा भल से समस्ते कमेंट देइछन कोन मु चेक करी मु तो रिप्लाई देनी सम रिप्लाई भी देउची झिल्ली किलर सी कांदी जंती आ हसी जंती जने कि से झिल्ली किलर आ बासंती महापात्र निया उड़ैछ अच्छा हो तापरे हमें पढ़िबा दिनेश कुमार गिरी X1N थैंक यू भाई थम्स अप देकी ना DS लिखचंदी थैंक यू तापरे आउ जने लिखचंदी फैक्ट गैलेक्सी 6228 समस्त को सम्मान देवा कथा विशेषकर जो मैंने कठिन परिश्रम करुचंदी सेमानकु सम्मान देवा कथा जदि आमे उदाहरण देबा सॉरी नेबा जड़े कृषक परिश्रम करी फसल करुवा बेले आमे खाद्य पाउछु सही भली सब उदाहरण तो भाई बहुत भल कथा भी कही भाई गोटे बड़ शायरी लिख दी धन्यवाद भाई भल कमेंट भी कर लोक को ये कर देखिए आमर नहीं संतोष पाणीग्राही N8M मु सबू पढ़ दूँ ना बढ़िया हो धन्यवाद भाई आमर देती यमराज 1998 भाई किसी कॉइन चाउमिन में पड़ जाइए हाँ भाई चाउमिन में पड़ जाए से खाई मर लिंक OX9HZ सी कमेंट देते आमर बहुत भल काम कर भाई हाँ भाई धन्यवाद जहाँ मत सपोर्ट कर सुब्रत क्रिएशन मूवी
ତ ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପଇସା ବାଲା, ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପଇସା ବାଲା। ତ ସରି ଭାଇ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି କିଛି, ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ମାନେ ବୁଝି ସାରିନି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପଇସା ବାଲା, ଛାଡ଼ ତାକୁ କ'ଣ। ସ୍କିପ୍ କରିଦିଅ। ଦେବରାଜ ମହାପାତ୍ର 4178 ଜେସାକୁ ତେସା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ପାଇଲା। ହଁ ଭାଇ ଉତ୍ତର ପାଇଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ନରସିଂ ପ୍ରଧାନ ଟପ୍, ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ରବି ଦାସ 9015 ସୁପର, ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ତ ସରୋଜ ବେହେରା 8603 ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ। ତାପରେ ଆମର ଲେଖିଛନ୍ତି କାକୁଡ଼ି ତାଙ୍କ ନାଁଟା ସରି। ତ ଗାର୍ଲସ ଭଏସ୍ ମୋ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଆରେ ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନା ଯଦି ବି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯଦି କାହାକୁ ନେଇକି ମତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦରକୁ ନେଇକି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ତାହେଲେ ଆଜିଠୁ ଆମେ ତାକୁ ମୋ ଜେଜେମା କରିଦେବା। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ 18B ଲେଖିଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟିଂ ସାଲାଡ ଦେବେ ଦବେଇକି ପକେଇ ଦେ, ନେକ୍ସଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗଲେ ବସିଥିବ। ହଉ ପକେଇଦବା ଆଉ, ତମ କଥା ରଖିବା। ଆଉ ଥରେ ଆସୁ। କେଦାରନାଥ ମହାନ୍ତି କେଦାର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ। DS ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ। କ'ଣ DS ଟା ଭାଇ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଆପଣ କହିବେ ତ DS ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ। ତାପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି MN2 କ'ଣ, ସରି ଭାଇ, MN2 ଲିଓମ୍ ଟୁଲି। ସେ ଭାଇ ଜଣକ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାକ୍ଷାସୁଣୀ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ଭଏସ୍ ଟୋନ୍ ବି ସେମ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ। ମୁଁ ତ ଏଠୁ ଉଠିଯିବା କଥା, ଏଠି ବସିଥିଲି ତା ପାଖରେ। ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ରାକ୍ଷାସୁଣୀ ଆପଣ ଭାଇ କେମିତି କୋଉଆଡ଼ିଆ ରାକ୍ଷାସୁଣୀ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରିଲିନି ଆଉ। ହଉ ଭାଇ ରାକ୍ଷାସ ହେଇଥିବେ ଆଉ। ତାପରେ ସୁବ୍ରତ କୁମାର W8JCP ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଲାନି ବେ, କହିଥାନ୍ତା କହିବ ନେବେ। ତ ଭାଇ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କ'ଣ କହିବା, ନେବେ ନିବେ କମେଣ୍ଟ ଭଲସେ ଲେଖା ଟିକେ ହେଲ୍। ଆଉ ବାବୁ ମାଝି 2407 ଲେଖିଛନ୍ତି ତତେ ମୁଁ ଇଜ୍ଜତ ଦେବି। ତତେ ମୁଁ ଇଜ୍ଜତ ଦେବି। ଆଚ୍ଛା ତତେ ମୁଁ ଇଜ୍ଜତ ଦେବି ଭିଡ଼ିଓର ଇଏଟା କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଲଖା ଭଲ ହେଇଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ମୁଁ ଯଦି ନାଁ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ କାହାର ଭୁଲ ଭାଲ ପଡ଼ୁଥିବି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତ ପଢ଼ିପାରୁନି, ତ ସରି ସେଥିପାଇଁ। ରାଗିବେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ ବେକାର ଦେବେ, ଦେଇପାରିବେ, ମାନେ ଯିଏ ଯାହା ନାଁ ଭୁଲ ପଡ଼ୁଛି। ଜୁଲି ନାୟକ ହସିଛନ୍ତି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତାପରେ ଆମର ତୁପାଙ୍କ ଗୌଡ଼ା ଲେଖିଛନ୍ତି ବି, ସେ ହସିଛନ୍ତି ସରି। ଆଉ ସାନି ବରଡ଼ା ସିଏ ବି ହସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ଲଭ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବା, ଏଇ ଇମୋଜି ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଆମେ ଶୋ କରିପାରିବାନି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଇମୋଜି ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ କମେଣ୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଟିକେ ପଢ଼ିପାରୁନି ସରି, ବଡ଼ ହେଇଯିବ ଭିଡ଼ିଓଟା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ତ ଆଉ। ତାପରେ ଆମର ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ପଢ଼ିବା, ତରୁଣ ମହାନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ବ୍ରୋ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବ୍ରୋ। ନିଖିଲ ଭାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଭାଇ କିଛି ଭଲ ନ ଲାଗିଲା ଯଦି ଦେଖ ନା ଭିଡ଼ିଓ, କମେଣ୍ଟ ବି ତମେ ଦେଇନଥାନ୍ତ, କାହିଁ ଦେଉଥିଲ ତମ ଇଚ୍ଛା। ସରି ମୁଁ ବି କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଆଉ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ତମେ ଦେଖିକିନା କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛ ନା, କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲାନି କ'ଣ କହୁଛ। ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେତିକି କହିଦିଅ। ତାପରେ ଆମର କମେଣ୍ଟ ସରିଯାଇଛି, ଆହୁରି କମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ମୋତେ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଆଉ ସେଇ କମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା। ଯେଉଁମାନେ ସରିଗଲାଣି, ଫୋନରେ ବି ଚାର୍ଜ 2% ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କମେଣ୍ଟ ବେକାର କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ବହୁତ ବେକାର କମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆଉ ଏଇଟା ପୋଷ୍ଟ ହେଇସାରିବା ପରେ ଆପଣ କହିବେ କି ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା, କ'ଣ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ 2 ଆଣିବୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓରେ 10 ମିଲିୟନ୍ ଯେଉଁଟା ଯାଇଥିଲା ତାର ସବୁ କମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଟିକେ ଭଲସେ ଶୁଣିବେ, ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ କେତେଟା କମେଣ୍ଟ, 121ଟା କମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଆମର ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଛି। ଆଉ ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ଯାହାର ନାଁ ବି ଭୁଲ କହିଛି କି କ'ଣ କହିଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରେ ବି ଭୁଲିବେନି।
ଆପଣ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ, ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିଥିଲି ଯାଇଛି ସେ 2 ମାସ ପରେ 2K ଯାଉ ପଛେ ଯାଇଛି, ବାସ୍ କରିବି କି ନାହିଁ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବହୁତ କରିବାକୁ, ଦେଖିବା ଆପଣ ରେଗୁଲାର ଯଦି ପକେଇବା, ଦେଖିବେ ତ ଆମେ କରିବୁ ତ ନିହାତି ରେଗୁଲାର କରିବୁ। ପକେଇବୁ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କ'ଣ ଆସୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା ଲାଗିବ ଯଦି ଲାଗିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ହଉ ତ ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।